BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metro 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ikaze bakunzi ba BBC gahuza miryango makuru kuri wa kabiri gena kujya 28 z'ukwa kane 2026 mu ncamake mu kanya gaheza leta y'u Burundi heje guhinduka gato. Turabwira abashikanganji bashasha nawo basubiriye. Abanyamahanga baturuka mu bindi bihugu vya Afrika baragabishwa kwiyubara muri Afrika y'Epfo aho bageramiwe n'ibitero n'abarundi bahawe ubutumwa. Twashimye rero yuko abarundi nabo twobaburira aze baramenya amakuru bigigwe kure yiyo ivyo bintu bibera kugira ntibahasiga ubuzima kuko barashobora no kubasanga kuri burya buzi bwabo. Hano muri Kenya Simeone na Emily bare mu munezero ntangere kuko bagiye guhabwa n'amaguru y'umuhungu wabo aherutse gutsinda isiganwa muri marathon. Nayo mu seruko hagati nyuma y'imyaka 60 Emera zumwe z'abarabu zatangaje ko zigiye kuva mu mashira hamwe y'ibihugu vyimbura igitoro. Tufite kandi n'igikino urunara makuru ahagarara na Anne Marie niwe mwiza. Nido ni mukanya makuru avugwa hirya no hino kwisi mushikirizwa na Latifa Mutesi. Emira zunze ubumwe z'abarabu zatangaje ko zigiye kuva mu muryango w'ibihugu bicukura bikanagurisha ibitoro ku isi OPEC nyuma y'imyaka igera kuri 60 abanyamuryango. Mu itangazo ryashyizwe hagaragara kuri uyu wa kabiri, Emira zunze ubumwe z'abarabu zavuze ko iki cyemezo kiri mu murongo w'icyerekezo cyayo cy'iterambere ry'ubukungu n'ingamba z'igihugu by'igihe kirekire. Minisitiri w'ingufu wa Emira zunze ubumwe z'abarabu yavuze ko kuba igihugu kigiye kuva muri uyu muryango bizatuma kigira ubwigenge n'ubwisanzure mu gufata ibyemezo mu bijyanye n'ingufu. Iki cyemezo kirimo gufatwa nk'igihombo gikomeye muri OPEC ndetse na Arabia Saudite ikuriye mu gihe intambara iri mu burasirazuba bwa hagati ikomeje guteza ihungabana rikomeye mu itangwa ry'ingufu ku rwego rw'isi. Ghana yahagaritse amasezerano y'ubuzima yagombaga kujyana Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite agaciro ka miliyoni 109 z'amadolari kubera impungenge zijyanye no kurinda amakuru. Aya masezerano yari kuzamara imyaka 5 kandi yasabaga Ghana gusangira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru y'ubuvuzi bw'abantu ku giti cyabo arimo n'ayibanga. Abategetsi bagana babwiye BBC ko gushyira umukono kuri ayo masezerano byari kunyanya n'amategeko y'icyo gihugu agenga kurinda amakuru bwite y'abaturage, bityo bahitamo kuyareka. Amasezerano so nayo yanze kwakirwa n'ibindi bihugu birimo Zimbabwe ndetse na Kenya. Gusa si ibihugu byose byanze ayo masezerano y'ubuzima ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko umwaka ushize Nigeria yasinye andi masezerano asa nayo angana na miliyari zirenga 5 z'amadolari ya Amerika n'ayazamara imyaka 5. Nanone kandi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyanye amasezerano nk'ay'ubufatanye mu rwego rw'ubuzima angana na miliyari irenga 1 y'amadolari ya Amerika ashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka 5. Kompanyi ya Turukiya yo gutwara abagenzi mu ndege Turkish Airlines yahagaritse ingendo 18 zirimo 10 zo ku mugabane wa Afrika. Ibi byatewe n'ingaruka z'intambara mu burasirazuba bwo hagati ikomeje guhungabanya ingendo zo mu kirere. Mu bihugu bya Afrika byahagaritswemo izi ngendo harimo Gabon, Guinea Bissau, Liberia, Sierra Leone, Angola, Zambia, Sudani y'Epfo, Congo Brazzaville ndetse na Congo Kinshasa. Impamvu nyamukuru yatumye zimwe muri izi ngendo zihagarikwa nuko ari hasanzwe baboneka abagenzi bake ugereranyije n'ahandi. Ku rubuga rwa Turkish Airlines kandi hashyizwe itangazo rivuga ko zimwe mu ndege zijya n'iziva muri Irani ndetse no mu bihugu biyikikije zahagaritswe. Gusa iyi sosiyete igaragaza ko gahunda y'ingendo zijya Tehran iteganyijwe gutangira ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, ariko ko ishobora guhinduka igihe ari cyo cyose bitewe nuko ibintu bizaba bihagaze muri ako karere. Bernard, urakoze Latifa. Ano makuru tuyahere mu Burundi aho abagize leta bahejeje guhinduka gatoya hakaba hagenywe bashasha batatu. Evelyn Butoyi yarasanzwe aserukira Uburundi muri Zambia agarutse muri leta ko umushikiranganji aje kumenyesha makuru n'ibinyamakuru. Asubiriye Gabi Bugaga yashinguwe kuri wa kabiri nyene inyuma yo gutogwa yapfuye muco leta yavuze ko ari isanganya hareze indwi zibiri. Umushikiranganji ajuri kugwa remezo buraro gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho ni Ingenieur Egide Nijimbere. Asubiriye Damien niyo nkuru yari yagenywe muri amabanga mu kwezi kwa mbere uno mwaka nyene. Dr. Fidel Nkezabahizi nawe yaganywe kuba umushikiranganji ajura amagara y'abantu akaba asubiriye Lidwine Baradahana. Nkezabahizi yarasanzwe ari umuyobozi wa Ponianut umugambi ujejwe gufungura neza.
Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo ariyamiriza ibitero ku banyamahanga b'abanyafrika baba muri ico gihugu, akavuga ko Afrika y'Epfo ifite ideni ryo gushimira ibindi bihugu vya Afrika ku ruhara vyagizwe mu kwikurako intwaro y'ivangura ya apartheid. Ramaphosa yabivuze mu gihe muri iyi misi abanyafrika bava mu bihugu bageramiwe n'ibitero nko mu ntara za KwaZulu Natal na Eastern Cape. Haravugwa abanyanigeria n'abanya-Ethiopia bo bamaze kwicwa mu ntumbero yo kwiyubara. Useruka Burundi muri Afrika y'Epfo yasohoye itangazo rigenewe abarundi babayo. Ku murongo wa telefone naje Ambassadeur Alexis Bukuru intumero y'iryo tangazo. Twashinye rero yuko abarundi nabo twobaburira kugira binengesere aze baramenya amakuru bigigwe kure yiyo ivyo bintu bibera kugira ntibahasiga ubuzima, kuko barashobora no kubasanga kuri burya buzi bwabo baje gukora nabo baba bafise ibyangombwa ntibahave bibaza ngo nabo nyene barabagira umutwe, nabo nyene kugira bicungere kandi baze barahanahana amakuru yaho ibintu bibera kugira baze barahirinda. None abanyafrika y'Epfo, iyo migwi y'abanyafrika y'Epfo baba bahurika abanyamahanga kandi burya ntivyadutse muri uwo mwaka, no mu mwaka uheze vyaradutse. Ubwa mbere bavuga yuko ngo abanyamahanga ngo baza kubatwara ubuzi, ariko rero hariho n'umunyafrikakazi yagize itohoza asanga yuko coba ari citwazo, kuko baravye ibice kwijana vy'ubushomeri buri muri iki gihugu ntaho bisa bisana n'aba bantu b'abanyamahanga baje gukora ubuzi, ndetse n'ubwo buzi babahora n'ubuzi no kwita ntibuto buto, mbere bosanga ngira ngo n'abanyafrika y'Epfo batohava bahurumbira. Niba ntahuye neza hariho ivyo bavinyegeje inyuma bitazwe. Natwebwe turiko turavyiyumvira biramera nk'ibidusiga, kuko yemwe hariho n'igihe ahubwo hasigaye ko turamenya ko hari ivyo ushobora gusanga mbere sinzi ko haraba bambaye imyambaro y'igipolisi ca Afrika y'Epfo canke nk'abaribo, ariko hariho ivyo tubona ugasanga barimwo. Nivyo nako ndavuga rero ntiturabona imigambi nyayo yo gukingira abo bantu. Mwebwe nk'ubuserukizi mubafasha iki iyo bagize ingorane nk'izo? Nizi ngingo nyene zo gusaba kugira bikingire, kuko nta gipolisi tuba dufise ngo tujaneyo. Tuza turababwira rero ukuntu biriko biragenda niyo bitera bija uko tubibona. Ahanini igikuru nico nta kindi gikomeye cyane dushobora gukora. Aho muri Afrika y'Epfo habaye abarundi bangana gute, bagwiriye mu bisagara vya hehe na hehe? Sindi bubahe igiharuro, ariko iyo turiko turagira amanama n'abarundi baratubwira yuko hashobora kuba hariho nk'ibihumbi 10 canke 12. Murazi ko benshi ata mpapuro zibaha uburenganzira bwo kuba ngaha, ntibaheza rero ngo biyandikishe. Twaranabateye n'akamo tuti nimube muza muriyandikisha kugira niyo hagize ico mwokenera canke ikibatumenye abantu iyo bari nabo twobatabariza, ariko ako kamo ntibarakumva. Hanyuma ibisagara navyo byinshi nibirimwo ubuzi, na izi za Johannesburg, za Durban, muri KwaZulu Natal na za Cape Town, ariko mu ntara nka zose usanga bariyo gusa ntibakunda kwishira habona canke ngo bamenyeshe iyo bari. Uyo rero yari Ambassadeur Alexis Bukuru yariko aburira abarundi baba muri Afrika y'Epfo. N'umuyobozi mukuru wa ONU aremeriza ivyo bitero. Antonio Guterres avuga ko gutoteza abanyamahanga atakibanza bifise mu gihugu kigendera ku mategeko. Abavyeyi b'umunonotsi Sebastian Sawe aherutse kwandika amateka ku rwego rw'isi babwiye BBC ingene biyumva inyuma yaho umuhungu wabo yenuriye bose mu kwiruka ibirometero 5 yari bwavyiruke mu mwanya uri munsi y'amasaha 2 kw'isi mihiganwa ryemewe rya London Marathon. Emily na Simeon Sawe bavuga ko ivyo umwana wabo yakoze muri higanwa ryabereye i Londres mu Bwongereza kuwa Mungu bishobora guhindura ubuzima bwabo. Sebastian aracari mu Bwongereza, ariko vyitezwe ko azotaha muhira vuba mu karere gaherereye mu mitumba mu burengero bwa Kenya. Umunyamakuru wa BBC Barbara Platt Asher yagendeye abavyeyi biwe aho baba, inkuru yiwe mu Kayumva mw'ijwi rya Jidasi Hundempundu. Muhira ku bavyeyi ba Sebastian, inshuti ziwe n'ababanyi batwakirije indirimbo bashimagiza uwo mugabo aherutse gukora ibidasanzwe muri marato yabereye mu Bwongereza, umunonotsi wa mbere ku isi yirutse ibirometero birenga 42 mu mwanya uri munsi y'amasaha 2.
ababyeyi ba Sebastian Sawe akamwemwe karabasya. Emily ni mama wiwe. Nilifurahi sana, nilishukuru Mungu, naranezerewe cyane, narashimiye Imana kubw'umuhungu wanje, ndasimbuka mu nzu hose, sinari nkimenye icyo nokora, nari mpimbawe cyane. Turiko dutegura ibirori byo kumwakira, dutanga amashimwe kubera ko yakoze ibitangaza. ametenda maajabu. Sebastian yamuka mu muryango uba yabaye mu ntara ya ruguru muri Kenya. Ubu ababyeyi biwe bizeye ko ubuzima bwabo bugiye guhinduka nk'uko babibwiye BBC. Simeon ni se wiwe. Tuwekeye nyumba atutembeye no yatwemereye ko azotwubakira inzu kandi ngo ntituzoba tukigenda n'amaguru. Yavuze ko azotugurira imodoka, hanyuma kandi emwe ngo azotujana no mu mahanga. Sebastian avuga ko yarezwe na inakuru wiwe kuva akiri muto, ariko no mukurambere ntiyarose amahirwe yo kubona ivyo umwana yareze yashitseko kubera yitavye Imana igihe Sebastian yaragitangura ivy'ubunonotsi ku rwego mpuzamakungu, hakaba haciye imyaka 4. Muri iki gihe Sebastian Sawe aracahimbariza intsinzi mu Bwongereza, ariko abavyeyi biwe bavuga ko niyatahuka ibirori bizoca bibandaniriza muhira. Urakoze Gildas. Hari kibazo bamwe babana bibaza kubera iki iyo atari umunyakenya aba ari umunya Ethiopia baca imihigo y'isi mu kwiruka intera ndende hamwe na marathon. Iki kibazo congeye kwibaza muri weekend heze nyuma yuko umunyakenya n'umunya Ethiopia bakoze amateka yo kwiruka marathon mu amasaha 2 mu higanwa ryemewe rya London Marathon. Juventus arishura kiriya kibazo muri inkuru. Igisubizo cyoroshye ni imisozi miremire, ariko nanone no mu Rwanda cyangwa mu Burundi irahari, kandi ntabwo tubagira abahanga mu kwiruka intera ndende. Igisubizo nyacyo giteye gutya: mu busanzwe kuva hasi aho bita ku rugero rw'inyanja uzamuka ujya ku butumburuke bwo hejuru nko mu misozi, ni kumwuko hejuru ugenda ugorana kuhumeka, umera nk'uba muke. Mu butumburuke bwa metero hagati y'1500 n'2000 hatuma igihaha cy'umuntu gikoresha imbaraga nyinshi mu kwinjiza no gusohora umwuka, umutima nawo ukagira akazi kenshi kurushaho. Burya si abanyakenya bose, ahubwo kwiruka intera ndende ni umwihariko wabo mu karere ka Rift Valley mu burengerazuba bwa Kenya, ahari ubutumburuke bushobora kugera kuri metero 6,000. Itandukaniro ry'imisozi yaho n'iwacu mu Burundi cyangwa mu Rwanda nuko mu butumburuke bwo hejuru uhasanga imirambi miremire cyane, ari naho hafasha bitoza kwiruka intera ndende. Ibi ni nako bimeze mu gace ka Risi mu karere k'imisozi miremire muri Oromia muri Ethiopia, ahaturuka benshi mu bakomeye mu kwiruka muri icyo gihugu. Kwitoreza ahantu ubusanzwe igihaha gikora mu buryo budasanzwe bituma mu marushanwa abera ahantu nko mu butumburuke butoya babyitwaramo neza, kuko igihaha cyabo kiba cyagutse kandi kimenyereye ahantu hakomeye. Kwitoza cyane n'imiterere y'aho bitoreza ndetse no kubihindura umuco niryo banga abo muri turiya duce twa Kenya na Ethiopia bihariye rituma baba ibyamamare mu gusiganwa mu ntera ndende. Urakoze Juventine. Ubuyapani bugiye gukoresha amarobo asa n'abantu ku kibuga c'indege ci Tokyo mu guhangana n'ikibazo kiguma ciyongera c'ubukene bw'abakozi hamwe no kwiyongera ukw'ingenzi. Inkuru ya Kurumi Mori tuyumva mw'ijwi rya Anne-Marie Nomiza. Ibi bizaba mu igerageza rizamara imyaka 2 rigamije kugabanya umutwaro ku bakozi ndetse no gukemura ikibazo cy'ibura ry'abakozi. Mu cyiciro cya mbere izi robo zakorewe mu Bushinwa zizakoreshwa mu gupakira ndetse no gupakurura imizigo ijya cyangwa se iva mu ndege, nk'uko byatangajwe na Japan Airlines hamwe n'umufatanyabikorwa wayo GMO AI and Robotics. Urwego rw'indege mu Buyapani rurimo guhura n'ibura ry'abakozi bitewe n'ubwiyongere bw'abakerarugendo ndetse n'igabanuka ry'abantu bafite imyaka yo gukora. Japan Airlines ivuga ko mu bihe biri imbere izi robo zishobora no gukoreshwa mu gusukura indege ndetse no gukora indi mirimo yo ku butaka. Gusa abayobozi b'iyi sosiyete bo bashimangira ko imirimo ijyanye n'umutekano izakomeza gukorwa n'abantu. Urakoze Anne-Marie. Ubu naho abakunzi urunana umwanya ni gwanyu. Imibanire ya Honorine na Nyirabazungu yongeye kuzamo agatotsi. Hagati aho Butensi yarashyize amenya impamvu y'imyitwarire Narama amaranye iminsi. N'urunana. Honorine we! Honorine! Ariko se wajya umpamagara buke Kareme? Akira amagi saa sita nigera uyateke ukuremo iry'urya n'iry'uha umwana. Uyakuye se muri iki gitondo Kareme? Nayo mama mpaye ngo nkuzanire. Uyamusubize. Ngo? Inyamusubiza ze ko habaye iki? Ntago ari wejo bundi wavugaga ngo umugore utwita akenera ibikomoka ku matungo byongerwa mu ifunguro rye rya buri munsi koko? Harimo inyama, amata n'amagi.
nta magi y'agasuzuguro nshaka Kareme yamushyira yirire nawe arayashaka. ariko ibibazo byawe na mama bizarangira ryari koko? Nta gihe na kimwe rwose mushobora kwicara mudafitanye amakimbirane. Niwe ubizana ariko nta munsi n'umwe ngenda mwinjira mu buzima, igihe cyose niwe ubitangiza. Noneho ayo magi niba utayashaka uyatekera imigambi ahirire warayashaka, kandi nta kibazo afitanye na nyirakuru. Aho niho agasuzuguriro kava rwose, akirirwa agenda avuga ibyo ashaka byose. Yamusubiza umubwira uti niba ntayariye n'umwana wanjye ntayarya. Ariko si ubwo yakuvuze iki ku buryo udashaka rwose no kwakira icyo aguhaye? Ariko Kareme, ubu urakwiye ko Nyarurembo yose imenya ko ntwite inda ikingana gutya koko. Cyagenze biteze ko nzi ko wari wararahiye ko ntawe uzigera umenya ko utwite koko. Umunwa w'uriya mukecuru se wamukundiye? Ejo nahuye na Rangwida urumva mu isantire, arambwira ngo njye niyitaho nk'umugore utwite. Rangwida se urumva rwo ko hari igitangaza kirimo Nori? Ntuzi ko ari inshuti ya mama yakadasohoka? Noneho nawe ushyigikiye ko abimubwira? Simvuze ko mushyigikiye, ariko kuba Rangwida yaba abizi ntabwo byantungura rwose. Bariya bakecuru ntawe ugira icyo ahisha undi. Nuko urakoze ndakumvise ntunyumvise Kareme. Ubwo nawe ushimangiye ko kubibwira Rangwida rwose ko ntwite ntacyo bitwaye, kandi twari twumvikanye ko tuzabigira ibanga kugeza igihe mbyariye. Reka nkureke numva ibyawe na mama ntabimenye mukuru. Ibiki se utamenya? Nicyo utazi se ahubwo. Nta kibazo shaka Kareme, byihorere, niba yinzingira aho hari bizagushimisha. Cyakora wa mugore we, nakoreka ncece ko ururimi rwocwa n'urundi. Ndabizi ubwo ugiye gufunga isura kugeza igihe ntazi. None impungenge zanjye ko ntacyo zikubwiye. Nara, dore rero turahiherereye, nizere ko ugiye kumbwiza ukuri. Yego. None se kuki wanga kwicarana n'undi mwana kandi mwarimu Mugisha yarabicaje hamwe? Nuko ari umuhungu. None se Nara, abahungu bagutwaye iki? Mwarimu Mugisha yambwiye ngo wamubwiye ko ari nyogokuru wawe wakugiriye inama yo kujya wirinda abahungu. Yego. None se yakuwe ko uyu mukobwa yicaranye n'abahungu bamutwara iki? Umbwiza ukuri ntumbeshye, kuko maze iminsi numva no mu karuhuko utagishaka gukina n'abahungu. Erega mwari nagiye mu mihango. Ni byiza cyane ubwo watangiye kujya mu mihango wabaye agakumi. Ubwo rero niyo mpamvu. None se iyo umuntu agiye mu mihango ntabwo yicarana n'abahungu Nara? None se wajya mu mihango ugakomeza gukururana n'abahungu tica? Gukurana n'abahungu guse ushatse kuvuga ni iki? Nyine waba ujya mu mihango ukajya wicarana n'abahungu cyangwa ugakina nabo cyangwa mukagendana. None se waba iki? Birabujijwe. None se Nara, wari uzi ko ubu nanjye njya mu mihango? Urabeshya wowe ntayo ujyamo. Oya ntabwo nkubeshya, nanjye nyijyamo. Abakobwa bose bamaze kuba bakuru bajya mu mihango kandi bagakomeza kwicara no gukina n'abahungu. None se tica, Karame, niba ujya mu mihango buriya mwarimu Mugisha ntazagutera inda ko mukunda gutahana? Ayo makuru se wayakuye he Nara? Ni nyogokuru wayambwiye, yarambwiye ngo umukobwa watangiye kujya mu mihango yirinda kwikururana n'abahungu kuko bahita bamutera inda. Nyogokuru rero ibyo yakubwiye ushobora kuba utarabisobanukiwe neza. Icyo yakubwiraga ko ari ukwirinda kugirana n'abahungu ibikorwa biganisha ku mibonano mpuzabitsina, kuko niho bashobora kugutera inda. Ubwo se twicaranye nayigiyemo ntabwo yayinera? Oya, kwicarana, gukina, kugendana, kuganira n'ibindi bikorwa byose bidafite aho bihuriye no kugirana imibonano mpuzabitsina nta kibazo kibirimo. Noneho ubwo nkomeze nicane nandutiye nta kibazo. Norine, Kareme, yemwe abahano? Ni karibu turahari. Ese burya wari uhari? Nari mpari nuko nari ndimo ndyamisha umwana ugasinzira. Nahamagaye mburunyitaba kandi nkabona harakinguye. Ahubwo nari ntangiye kwibaza ese babibye basiga baharangaje. Nakumvaga nkabura uko nkwikiriza kandi umwana atarasinzira neza. Akiri utwo tuboga rero uze guteka uyu munsi, n'ejo dore turacyameze neza nibwo nkidukura mu murima. Ese wagize ngo ndumva nanazishaka cyane, ushaka wazijyana nawe ukajya kuzitekera. Reka da, ese ntubizi? Burya imboga ku mugore utwite ni ingenzi, ugomba kuzishaka byanze bikunze kuko zirinda indwara. Zirafasha ariko ndaza kujya kuzishaka ahandi. Izi zawe rwose zijyanira. Kubera iki se utazishaka Nori? Nta kibazo ndajya kuzishaka kandi rwose sinzibura. Gusa wari ukoze ndagushimira.
ariko se mwabana mwe ubu nzabagire nte koko ubwo wanze imboga kuko hari icyo mwapfuye na Karemera koko kandi ikimbaza ni ukuntu ugirana ibibazo n'umugabo wawe maze warangiza ukabingerekaho ni ukuri. ntacyo mvuze ntiteranya. Ntacyo uvuze ariko nanjye ndi mukuru ubwo ndabyumvise. Wowe ntonganya yarayemo na Karemera urumva udashaka icyo nguhaye koko nori mu by'ukuri jyewe simushyigikiye ni ukuri. Mabo nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye rwose. None se byagenze bite kuki udashaka kwakira imboga ngo uteke uryo ukomeza ugira ubuzima bwiza wowe nakuzukuru kanjye utwite? Mabo warambabaje ku buryo utabyumva rwose. Ariko mana yanjye nakubabaje nte kandi tudaherukanye mwana wanjye? Nyogoko nkongorera akantu nzi ko ari ibanga nkwibiye rizaguma hagati yanjye nawe n'umugabo wanjye nurangiza ugenda uri kwiza Nyarurembo yose koko. Yego mana yanjye irihe banga se nakwiragije Nyarurembo yose nori? Tukubwira ko nkwite se ntitwakubwiye ko ari ibanga nta wundi muntu ugomba kubimenya uretse njyewe nawe na Karemera. None se hari undi nigeze ndihingukiriza koko? Arewe utabivugaze sinca Nyarurembo yose aho nci hose bakambwira ngo ndatwite. Ubwo ryaba ryaraturutse kuri wowe cyangwa Karemera? Humve naho giye nkagira uwo mpingukiriza iryo jambo nushaka umbwire ndahire mfashe ishapure ni ukuri. Mabo nta muntu n'umwe wabibwiye habe n'inyoni yo mu kirere ngo yigeze inyumva mvuga icyo kintu ni ukuri. Nijya utazi abantu bene mwana we? Habe narangwa idanyogoko. Ndabyibutse uriya munywanyi wanjye nigeze gusa nuri muhingukiriza ariko rimwe gusa sinongeye. None se mama ko warakaye? Nindi se wakubwiye ko narakaye? None se ubu simbibona kuva waza hari umuntu wigeze uvugisha ntiwaje ugahita ujya kuryama mu cyumba cyawe? Ndeka niryamire yewe mva hejuru. Ndashaka kuruhuka nta mpaka nshaka nawe. None se mama mbere yuko ngenda buriya bizarangira gute? Ariko si biki birangira? Biriya nyogokuru akubwira. Ibyo nyogokuru ambwira se ni ibiki kandi? Uzagenda ubimubaza si wowe mufatanyije kumpeza hanze? Ariko ngiye mama nari ukuntu nyogokuru avuga ukuri mama. Uriya mugabo ushize yarabahemukiye cyane rwose ku buryo mba mbona udakwiriye no gusubirana nawe. Ibyo se nibyo nyogokuru aba yiriwe gupakiramo cyangwa nibyo yakubwiye ngo uze kungiramo inama? Ubu se mama ndacyari umwana utazi kwitegereza ngo menye aho ibintu biva naho byerekeza. Ko witegereje se wabonye iki muko? Nyine ndabona ushaka gusubirana na Chris mama kandi ntabwo ari umuntu mwiza pe. Nubwo ari umukire ariko ni umugome. Umuntu wakubenze ku munsi w'ubukwe koko. Ariko se wowe na nyokuru ninde wabwiye ko nkurikiye ubukire? Njyewe ndakennye se mfite akazi kanjye sinkora nkabona amafaranga? Yego no kuba mwiza ni mwiza ku isura ariko nta mutima mwiza agira. Arirata, ariyemera, yumva abakobwa bose bamwirukaho bigatuma rero nawe ntawe yubaha. Ariko se Rope, karame, ubwiye uje kungira inama y'uwo nkunda n'uwo ntakunda wumva nta soni ufite? Ari ubwo se nagututse mama cyangwa ngo nkubahuke? Ngaho mva hejuru ntiryamire rero. Umunsi nashatse kungira inama nzaguhamagara nzikugishe rwose. Mu gihe ntarazi gusaba rero uretse kwivanga mu by'urukundo rwanjye pe. Ubundi se mama buriya ni ngombwa ngo uzashaka undi mugabo? Kubera icyo umbajije icyo kibazo Rope? Nyine mbona aho kugira ngo ukundane n'umuntu umeze nka Chris ukubabariza umutima ushaka wabyihorera tukazigumanira hano kwa nyogokuru. Hanyuma se wowe uzaguma hano kwa nyogokurura? Urakoze cyane kunsobanurira teacher. Icyo uracyumvise neza rero ko nta muhungu utera inda umukobwa ko bahuriye mu nzira cyangwa bicaranye. Ndabisobanukiwe rwose ahubwo nari mfite ikindi kibazo nshaka kukubaza. Nta kibazo mbaza Nara ndagusubiza. Ko wambwiye ngo nawe ujya mu mihango ubwo nanjye nzakomeza nyijyemo? Uzakomeza uyijyemo kugeza ubaye mukuru. None se wowe kukiyijyamo kandi uri mukuru? Umukobwa akomeza kujya mu mihango kugeza abaye umugore akabyara arekeraho kuyijyamo atangiye kuba umukecuru ku buryo atakibyara. Ubu se ngizagaruka ryari? Hari igihe bihindagurika ariko akenshi iza mu gihe cy'ibyumweru 4. Urakoze. Ubushize yaje ntabizi ngira ubwoba ariko ubwo nigaruka ntabwo nzatungurwa. Ntibizagutera ubwoba rwose. Ikindi ugomba kujya wita ku isuku yawe mu gihe cy'imihango. Isuku yo nta kibazo nsanzwe nyitaho cyane. Ndoga umubiri wose nkaca inzara nkiyogosha mbese jya kwiga nsa neza. Nuko ariko iyo umukobwa ari mu mihango arushaho kwita ku isuku y'agakaraba byibura 2 ku munsi.
ubwo ni mu gitondo ngiye kwigana nimugoroba ntashye. yego kandi ukibuka guhindura kotegisi nyuma ya buri masaha 6. Kotegisi ni igiki se tica? agapamba wambara imbere y'umwenda w'imbere ngo amaraso ye guhinguka hanze cyangwa ngo amanuke ku maguru bakubwiye ko kitwa ngo iki. Nta gapamba nigeze nambara. none se uri mu mihango warakomeje ukajya wambara imyenda bisanzwe nta kindi kintu banjemo imbere? Hari udutambaro nyogokuru yamaye nitwo nambara. utwo dutambaro rero ugomba kujya uduhinduranya nyuma ya buri masaha 6 kandi ukadufura neza ukatwanika ahantu hagera izuba. Kandi nyogokuru yarambwiye ko nawe udushyiraho abantu bareba umuntu agomba kutwanika mu nzu. ibyiza ni uko watwanika ahagera izuba. iyo izuba ritagezeho hari udukoko dushobora kuzamo bikagutera indwara bita infection mu rundi rurimi. binakurinda kubangamira abo muri kumwe bigatuma wigirira icyizere ndetse ukagira ubuzima bwiza bikaguhesha ishema mu bandi. Ndumva umuntu iyo ari mu mihango bimusaba kwitwararika cyane cyane ndetse kugira ngo utagira impumuro mbi cyangwa ngo ugire izo infection. Urakoze cyane mwari. nta kindi kibazo ufite se ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere Nara? ubu se ushatse ntiwazimya itara tukiryamira sheri? yewe amasaha yanagiye byo rero. reka twiryamire turere ko twaza kubyuka kare dore tumaze iminsi turyama bitinze tukabyuka tutabishaka. gusa hari akantu nashakaga kukubaza mbere y'uko dusinzira sheri. kerekeranye n'iki? buriya mu rugo hari ikibazo naburiye umwanzuro. mukobwa jana se yongeye kubura twa dukoryo twe? ikibazo mfite noneho si icya mukobwa jana na Pascal. ahubwo mushiki wanjye na mama nibo babaye Pascal na mukobwa jana bashya. byagenze bitese? urumva Agnes ngo yongeye kubura urukundo rwe na Titirere. wawu ni ukuri ndishimye pe. urishimye kandi urwo rukundo arirwo rwabaye intandaro y'amakimbirane atoroshye ari hagati ye na mama. none se urukundo rwabaye amakimbirane gute Shyaka? urumva mama yarahinga ibyo ntabishaka. arasubiramo ukuntu cyagiye ubukwe bwapfuye yamaze kwitegura yatumiye n'abantu yashyushye ukabona amara rwose amushotse ku matama. gusa nyine agahinda ke karumvikana. kiriya ni ikintu kibi cyane cyamubayeho kitazapfa kumuva ku mutima. ikibazo rero ubwo mama aravuga atyo ariko Agnes nawe nyine akavuga ati niba ibintu byarabaye tukicarana n'umukunzi wanjye tukabicoca ubu tukaba turi muri gahunda nshya ati kuki mwambuza amahirwe yo gukundana n'uwo nshaka? ariko nibyo kuba umuntu mwarigeze gushwana ntibiba bivuze ko mubaye abanzi burundu. igihe mwicaye mugacoca ikibazo mukagifatira umwanzuro w'uko ibyabaye bitazasubira nta cyabuza umubano mwiza gukomeza. gusa wenda menya ngufata he ko numva bashyigikiye bose. buri wese icyo avuga kirumvikana Shyaka. agahinda n'impungenge z'umukecuru nta muntu utabyumva kuko baravuga ngo yagukanze ntibe inturo. noneho nanjye mfatanye na mama mbwira Agnes ko Chris tutakimukeneye mu muryango wacu nk'umukwe. aho waba wivanze mu buzima bw'urukundo rwe kandi niwe uzi icyo akundira Chris. ahubwo njye ndumva icyiza mwakwicara nk'umuryango mugashakira igisubizo hamwe ntawe ukomerekeje undi. none se ko njye numva bingoye wazabimfashijemo Devo? oya sheri ntabwo ari byiza ko mpita ninjira mu kibazo cya muramukazi wanjye na mabukwe. ahubwo wowe uzabanza ubijyemo wenda bibaye ngombwa naza nkunganira nyuma. ubuse hari wowe hari njyewe ubundi ntitwabaye umwe Devo? wowe ubona Shyaka yakora iki ngo akemure iki kibazo kiri mu muryango we? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. nuko rero ni kuri kino gikino Urunana turangirije kamakuru yacu kuri uno wa kabiri. mwumvise ko mu mwanya uheze leta y'u Burundi yahindutse gato tukaba twababwiye abashikiranganji bashasha nabo basubiriye. mwumvise kandi ubutumwa abarundi baba muri Afrika y'Epfo bahawe muri iki gihe abanyamahanga baturuka mu bindi bihugu vya Afrika basabwa kwiyubara muri ico gihugu aho bageramiwe n'ibitero. twabwiye kandi ko inyuma y'imyaka hafi 60 Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zatangaje ko zigiye kuva mu mashirahamwe y'ibihugu vyimbura ibitoro. aya makuru yarahagariwe na Anne Marie Niwemwiza mu buhinga bw'ivyuma
yari Sharon Geruto. Ku izina ry'abo bose rero bafashe kugira ngo aya makuru abashikire, Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye. Mugire umugoroba mwiza canke igitondo ciza canke umunsi mwiza bivanye naho muherere mu mpande zitandukanye z'isi. N'agahwane. Thank you.